The Simna Block Committee of the Youth Tipra Federation observed the organization's 5th Foundation Day on Sunday with a high-profile commemorative event held at the Hezamara Community Hall. The celebration drew a large gathering of youth activists and prominent political leaders to mark 5 years of the federation's journey. The event was graced by several high-ranking leaders, most notably Brishekata Debarma, Honorable Minister, Ravindra Debarma, Member of the District Council, Neeraj Debarma, President of the Simna YTF Block Committee, Adarsh Debarma, YTF West District Vice President, and many others. The proceedings were spearheaded by Neeraj Debarma and Adarsh Debarma, who coordinated the day's activities to ensure a successful turnout from across the block. During the celebration, both Minister Brishekata Debarma and MDC Ravindra Debarma spoke exclusively with Chini Khorang reporters. They emphasized the pivotal role of the YTF has played in the social fabric of the region since its inception. Youth Tipra Federation haikeba YTF ni 5th Foundation Day tini no palai jagi tango oba haikeno je 2021 je songsa jamani yagulo mia thanayo chingnuge manka je present sitting president of YTF Sir Suros Debarma bo saklai rekha oba haikeno tini ni salo haste gnangai YTF ni o songsa jamani sal haika achaimani salna palanya bagi oba haikeno chingtini faisok pajak Hezamara ni Hezamara ni je youth division young sub division je tongmani oro ja faisok pajak tini ni je foundation din celebrate haiki observe khanya bagai ani logio tongo ani yaksio sir Minister Brishekata Debarma apni yaklo ani yango tongo executive member tidi additional sir Ravindra Debarma sung borok bai kok salanyai sir pulano lamsogo Chini Khorang manphego normal lamsogo ge sir chung saimono YTF songsajangmani yaklo no haste gnangai different activities different samungo no YTF ni contribution society o nugui mano bahai motong je 5 years kamano tei bumsa jorti progress nugui man puilano no Chini Khorang nai tong nai Tripura hani joto rangsakni lukurok no khaksang mate hamjak mungya pharo tinini hai salono 3 तारिख May 2021 Chini Bubagra YTF Youth Tipra Federation ni sengeri mani o salnoruk sawino tini YTF Simna Block Committee bobo ojaga osung joto Chini borong ketal MDC soho te oro YTF ni president vice president joto faisok pajak sini warriors rock tinini salno ojago celebration khlajan bagai norok nugui mankna kisa sekang sengoro YTF ni flag Tipra motha te TWF ni flag ti sawi tinini salno sengoro celebration khailai tongo kai sara Tripura ni Chini YTF jara sikla rok no Chini je kuno dofani backbone hinjago sikla rok kai Chini society ni bisma ge borok no karak toni mangkhaino je kuno dofa borok ni next generation kaham ngai abusung joton saimano abani bagino Chini Bubagra YTF no belakeni importance riwo gai Chini YTF to mani bagino sara Tripura tabuti pramotha je asik gongka mane strong ka je kuno jagawo Chini je kuno chobawo sana thangka ke romniya hari nini roman script ni beparon panang thung Chini Tipra je kuno jagawo rom press hapre khlaijak panang thung je kuno jagawo Chini dofarok buini dofa bai satok jakmarok bujakmarok je kuno jagawo no Chini siklarok besakango besai phaimani bagino buijotono tabuk Tipra mothani warriors rokno alada mokol bake manai sigo je Bubagrani snamjak YTF je Tripura ho busu strong abusung joton nugui tongo bono karibo chung nugo Chini YTF rokno gobangma samung khlaimani jemon tauromni কোনো accident rok ungkha angkai kebo sorry hamia rok ngui thika angkai
YTF सब समय नो बिसिकांगो दङ गेसं आबो नो YTF नो हामबाय रिबो कुलपाया गा अमा हायकेनो सिनि नेक्स्ट जेनेरेशन नि बागै जों सिक्लाराव दङ बेलेखानि इम्पोर्टेन्स रिना नांगौ जों बागै सिक्लाङै फायका दाबो हयतो जों दाबो 46 47 इयार्स ngै दङ सिनि एज जोंबो YTF नो लगिरिवै बरनो तेबो बिसिकांनि सालो आगुयै फायनानि बागैनो जों सामुं खायलाय दङ ता सा तिनिनि स्पेशल तिनिनि सालो youth रंगतेबो एनकारेज खायनानि बागै अ सालो तैता मेसेज रहना youth रगनो एनकारेज खायनानि बागै जों अबन आं पर्सनली आं youth रगनो सानानै मुचुङो जे नरक जे सामुं खायलाय दंमानि अमा हायकेनो तेबो अ सामुनो कन्टिन्यू खायनानि थुं जे चिनि लुकरक जे कुनु जागाव प्रब्लेम खायलाय दंखा अंकाय आ जागाव चुबानानि ब्लाड डोनेशन खायनानि अवेयरनेस प्रोग्राम खायनानि चिनि तिप्रासा सिक्लिरक जे ड्राग्स आव लामा करय दंमानि बरकनो अवेयरनेस खायनानि लामा काहाम फुनुकनानि अमनो चिनि सिक्लारकनि दायित्व तै बुबाग्रानि वारियर्स हिसाबै चिनि महाराजनि जे थानसानि फाननो तेबो क्राक खायनानि अबस्थिनि सिक्लारक दायित्व मानानाय दायित्व ताबो नावै दङ तेबो स्ट्रं खायै सेक्रिफाइस न खायै जों बोसोगांनि सालमा थानाय जेबो चिन बुबाग्रा सेक्रिफाइस खायै दाबुक सुजरातै नायदिबो गाय जायगाया संसार खाया ngै दङ अमा हायकेनो चिनि सिक्लारक स्ट्रं खाय सेक्रिफाइस खायाखै सामुं खायगा हांखाय सालसा चिनि अ हानि बोसा जों अ हानि मालिक सालसा जों यक्सामा माननाय न औ सर हामबाय बेलाय नांखौ कक सांबगै आवनि लगे लगे जों थाइजे थाइनि सर रविन्द्र भाई कक सालायफिनाय सर तिनि तो YTF जे 5th फाउंडेशन दे खायजगै दङ मो हेजामारा ब्लक जों नुगै मानो ताकलाय रिसेंटली जे TTA दि चंमारि बेलायनो गोबां मार्जिन हाय गोबां सिगनिफिकेंट विक्टरी सेलिब्रेशन जों नुगै मान खाति प्रमोट कप्लाय मन यागलो नो अबा हायकेनो YTF नि तिनि जे फाउंडेशन दे ngै तंमाबा ताकलाय जे कैंडिडेट मैक्सिमम जों नुगै मानो youth नो बिसे प्रायोरिटी रोइने नॉमिनेट खायजाका अबनो बिसिंदि जे प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ YTF सर सुरज देवरमा बबो MDC इलेक्टेड नखा अबनो तै youth रंनो नों बाहाय क कसार मंग रनाय बसकनि जरानि बागै पुलियानो नरम खामबाय सिनि खरां त्रिपुरानो कखा तिनि फिलबा YTF आसायमानि साल बेलायनो तिनि थानिकेमो साल नांकुकमानि साल हिमानो कारण जेकुनु पॉलिटिकल पार्टी नो बा जेकुनु दफानो रागरिना थांगांखाय सोंनुगो जे सिक्लारंनि फाननो नांकुकु जे दल सिक्ला क्रय आ दल बिसिदिन लंगार खायमिया लास्टिंग खायमिया आबो इंडिया बो सोंनुगो इंडिया नि फादर बो सोंनुगो दं आंदोलन माने चबा क्राक खायना थांगाय सिक्लारंनो नांगौ गताबु सिक्लारक अजराव ताइबो एनार्जेटिक बुबाग्रा जेहेतु सिक्लारंनो आसुकै सागाति सेना बागै आसुकै चुबाय दङ अजरा जुदि सिक्लारक सेलेर बा जुदि किसिलै बा तांनानै मुसुंगो मुसुंया आहायगि तंखांखाय सिनि दफा उक्ल गुसुय थानाय बनि बागै जे सिक्लारक बुसकांगो जे आगगै फेमेनि এবং তাবুক যে অম কন্টিনিউ তংনাং থং তাকলাই রমদি 10 नि ऊपर सिग्लारक एडिसिओ जे हापां खातेनि बरंनि बेलाय याक्राक এবং बंनो बखाक्राके बर फाइजाक थिनांगो बमा हायकाय 2028 बছর गमा हायकाय न सिनि सिग्लारनो न प्रायोरिटी रय जे बुसकांनि सालो ताव काहामकाय जों क्राकखाय संगठन माखायनाय अ जागाव ताबुक जों जदि ताबुक माने जों ताबुक काहाम सिनि बिसिङाव काहाम बोलते जों ताबुक गुड गवर्नेंस गुड डिसीजन माने जेकुनु मेटाराव जों किन्तु एडभान्स ना सिग्लाराव पाब्लिक 5 बोसोरनि बागैया 10 बोसोरनि बागैया फरिबार कारण चिनि ताबुक फनो चिनि जे मूल जे डिमान्ड ताकन जों मासमानियाखौ अ डिमान्ड माना थांगाखाय जों पुइलाना जों कुबुइ कथार नांनाय कुबुइ बाय जों सावमा थांनाय निनि करप्शन पान्डी बबे वालाय सुलाय पान्डी आरो हयतो जों हासलमा थांनाय हामजागमानि बिसि मारनाय बुबाग्रा आसके हामजागो बरंनो ताकलाय नि मसं मारिबो जिनि साकमा रियां त्रिपुरा उचुई माने
প্রত্যেক যদি যত কমিউনিটি ন প্রায় মোটামুটি जों তিসাই তুকা তাবো ববুসকাঙ্গ বিশেষ করে যারা চিনি ও যে 20 দফা যে ত্রিপুরা সারক যে তংনারক ন যতন কাইসা সুযোগ রিনা বাগै ববাग्रा আগগै दङ এবং आ জায়গাयाव जों नुजाखा गोबां दफानि बागै न ब सामु तांतंमानि गाबोन बागै जे चिनि जे এই যত দফানি ন কাইসা চিনি কাস্টমারি ল দङ आ कास्टमारी ল ন তাইবো ক্রাক খাইনা বাগै প্রত্যেকটি কাস্টমারিনি সাকাওন ববাग्रा बेलाय बेलायके फान रखा बरं बाहायके बंनि ताव मगनि ख मग रुपिनि ख रुपिनि रांलं ख रांलं नि काइपें ख काइपें मलसम ख मलसम एन एभ्री माने चिनि दफारक 20 दफानो बस ताइबो साकासरनो बागै बबाग्रा साकथारि दङ गमा हाय तिनि हाय सालो जों समायमा थांनाय चिनि दफानो जों मुक्तिरिया साक चिनि दफानि मानथाय माया साक जरा चिनि चबा जों ताइबो क्राक खायो ता फान गोनां खायो बबाग्रानो पयतो सावै जों बुसकांगो आगुइ माथानाय आबोनो तिनि सालोंथुम सा थांनायो जों नुगै मानो YTF नि खरक नै आदं जे चंमरि पाइमनि यागलो एलिगेशन फेक एलिगेशन रजागै बा वायलेंस इनवॉल्व करियो न वायलेंस इनवॉल्व दङ होननाय बंनि अरेस्ट खालायजाक माने जों नुगै मानका अबायखनो मियानि सालो खरक नै जे YTF नि आदं yang खय नि खरक जे yang उदयपुर नि खरक जे रिलीज खालाय रेखा अबनति बाहाय फिरं नाय बरक तो साइतां काकाय जे माने बीजेपी त्रिपुराव आं साइमिया इन्डियानि कक बीजेपी नि त्रिपुरानि जे बीजेपी इंगा बरक मैक्सिमाम विशेष कर जनजाति एलाकाव बरक जे जनजाति मोर्चा माने बरक फेक बरक सुदु दान्दा सानानि नोंनानि बरक काहामनो बाहायके फासिरिनानि माने अमाहायके गोबां गथना गोबां चिनि यत्रक न माने ओइया सगियानि एरें एरें अमाहायके जोंनो गोबां केस जे केस नाम्बार खान नन भ्यालुएबल बेलमाया नन भ्यालुएबल आमति रक नाम्बार रुइनाय सेक्सन थेपा उइनाय गोबां मावमा के प्रब्लेम खा आबोनि परे कोर्ट नायखा अनारेबल जस्टिस रक नायखा जे आसला म फेक जार कारणे बरकनि जे आरो जे सेक्सन रेमानि ओ सेक्सन अनुसारे कासुक जरा कमनि बिसि यंना ककमया किन्तु जखन जस्टिस नेर थां सौया बरनका आसला अरिजिनली म फेक अमायके जों तिनि गभर्नमेन्ट सानामुसुंगो जारा जनजाति मोर्चारं जों सानामुसुंगो नर अमायके ताताल नक बायाव न बाय हुंका बुजा याव न बुजाको हुंका नक सबाया न सबाय हुंका अमायके एका जोंनो एका प्रोपागान्डा जोंनो दुनाम खायना बागै त्रिपुरा मथार दुनाम खाय बबाग्रानो दुनाम खायना बागै ओ भगत सिंह रबो थांगै मागना माइसाय दं मार जों मगनो बरंगा सेलेर बरंगा थको गैसानाय अमरंगा विभिन्न दल तंनाय रगागि चिनि दलनि बिसिङाव दङ गोबां दल चिनि दल याखारि थानाय रक बिनि इच्छा मथे सामुंतां मैया पद्रिब पद्नो कामके व्यवहार खायमिया आबो हाय गोबां आरो थाङैनाय शेष पर्यन्त जोंनो ताताल सावै एरें एरें केस मानि अरनो परिष्कारनखा कुबुय बन जयिङो जों जे कुबुय जों बावनो बुया तगिया कुनु खाया सबाया आबोनो जयि खाता आमबाके बर यगै फाइया से पाइथागमन कासे कक्साय समाय तांमानि सेरेमनी तो पाइ पाइ खे थानाय जे काउन्सिल बाबन मानि ताबो साबनो बु पट ना थाङै दं साब इएम ना थाङै दं कटाल सीएम साब ना थाङै दं अबनति लुकरं खाव तो सुमुं दङनो ता किसा सुमुं गांके बबाग्रानि जे कक्सा माय जे सपान बर इएम तं सीएम तं बसकांनि जराव आताइसो जे जनरल इलेक्शन ना थाङै दं बा बीसी इलेक्शन ना थाङै दं आबरं ति खा चमै साम खाया नांगोनि सामारंनो तै ताइ लुकरंनि जे ओ डिमान्ड जे खातुंनि नासिंलायजाक आबरं तै बाहाय मा दं बम हाय ना ना একটা কোন পরিষ্কার চিন থানে কোন আমতি সন্দেহ বকরই চিনি বিসিং কোন মুসুমানি বকরই একমাত্র চিনি খরকসাসি বঙ্গা বুবাগ্রা যেন ফরে থং जोंहाबो गसिन हानाय आ जागा बुइताम हिंगा बुइताम साका बुइताम सानाय कारण जों पाल त्रिपुरा म थाका पाल जों पालनो सामुं थांनाय नों बायरे दङै फानो जोंनो गियान बुद्धि रिनानै कोन असुबिदा करै आबोनि बागै बुबाग्रा बनिजि सीएम माखम बजिनि मिनिस्टार माखम তিনি বুবাগ্রা বতো না বুধবাসাও না কোনো পছানো তিনি যদি মনে খাইকা যে বুবাগ্রা 6 মাস নিবা গিয়া আর সিএম রিতন মাখো আবু বানাইয়াবলে বুবাগ্রা নাयो জাসাকাই পানন্তু চিনি দফানি বাগै त्रिपुरा सारनि बागै काम खायजाक दं सामु जे माननाय रकबो काम सामु तांको आबोनो बुबाग्रा नायो बिनि पयतो बाबोनो चिनि पयतो बाबोनो आबोन बागै सामनो तामरनाय रिया आरो चिनि कोनो माने वारानानि बुकरै आबोनो जों खामायनानि बुकरै आबोंगा चिनि कुबुय आबोनो चिन लामा सर पाइथागो YTF नि सिक्ला रंगा तामको कजार मुंगै तिनि नाव साला आं थिं साका पुलावनो
taibo samung kerak matang nai taibo khamalok nai kubui mang nai omai ke juri sung samung tang thang hangkai ebong para sung tabuk taibo chini bubagrani kokno sung chini manthai kokno chini demand rong taibo kaham khlaioi sudu YTF ya TWF tongo chini Tripura motha tongo chini tataune bono oro ta TISF tongo tini TF tongo oma haike ramdi o tabuk TCF tongo oma ke truk kino bari tongo abo taibo sung united khaisung samung tang bagai sung reading leja Simna YTF Block Committee President Neeraj Debarma provided an extensive overview of the organization's history. Youth Tipra Federation ni je 5th Foundation Day dini haste ganangi palajaka thangnayo je existing president Sir Suroj Debarma ta MDC recently elected angjak bini koimung bai bini dagimung bai tini haste ganangi YTF ni Foundation Day palajagi tongo obage tini sing Simna Block Committee ni president da Neeraj Debarma botong oro bobo kok salane dara saikhanari tini nong ni area o Hezamara je blogo je khajai tongmani bomso zoratei je tini ne panda foundation de palai jaka hambai ta nonobo manai sing tabuk bai 2021 May ni simi tabuk 2026 tabuk bai 5 বছর 5 foundation de khajai tongo tabuk sudusini simna tomakari go simiya kereng jaga joto jaga no tabuk foundation de tini hai salo palai jagai tongo tangai palai jak kai जेफ्रु एनजिओनि सिमी फायै महराज YTF सिगला बदल हुनै संसाय रेखा सिगला बदल ए मोनजे फानकराखै ताबुक जों फायै ताबुकसो जरा जे सक्सेस मानखा बसगाङाव नुखना टिटिएडिसिनि इलेक्शन थानायाव बसक मानखा 18टा ताबुक बसक मानखा 24टा आरो बसिनि सिगला रनो कलम तै दङ आबोनि बागैनो जों बिसि बुरुम न पालायो ताबुक पालाय दङ तै बसगां सालाव पालाय थानाय mohita tajingo chung je minister sir brisake to faine kok sai kalang khalu korok no bini kok samo nukja kha je tini ni o je YTF ni foundation dinosi youth rock ni presence ba manjak mani mokolok lai ase kom nukja go nang bai ma tong ni je Simna block committee ba or jaga bo YTF ni fan kisin norom jak dana tamni bagi tini lukorok ai kom phai nukjak YTF norom kunu jaga koroi sudusini Simna tomakarik simia joto constituency no YTF strong tongo tamoni ingaga okoi dino nukhuna weather hamia watui current kroi mobile battery kroi communication khalimalaya aro kisa saseng ungukha tamga sinoro tini go komia joto jaga no sarati pra YTF strong tongo abo sing joto no siu haise YTF kuno jaga norom kroi na Simna tomakari na borjung nogo na khuai na takarjola na mandai chini YTF huge joto jaga no chini YTF strong tong tago sing strong tong ni sing bisas kayo ar ulobo sing strong ni thanai tini ni o salo je belani important youth ni bagai tamo social service khaina thangi tong balu korong no bai samuro khainen ba thang tong you nong ni je YTF ni committee member bukhangti sing bisi burum no je palai hepro sing hospital logo thangai sing jara sugyarok bemar kalajak ba hospitalize ngi tong nai rono sing sini YTF ni bukhak sing kisam bisa ketui rok bago थानायाव ओंखाय जों थालिक रक ब्रेड रक जों बागलाखा जे सुबाय मानसि जों सुबालायो ओंखाय जों ताबुकबो तिनिबो जों सुबानानै थाङै दङ जों सुबानानै वान सुगलाय दङ फायता फायथागनि नि जे YTF warriors नो ताम को कसा दङ रहनाय आं को कसाना मुसुं माखा मक आइसानो कसाना मुसुंगो सेप्टेम्बर मास 1949 जोंहाफोर माजार एग्रीमेन्ट नांगौ भारत हाकतर बायसिनि तिप्रा माजार एग्रीमेन्ट ताबुक bisi besengka tabuk tema boso tabuk 2026 bisi besengka 77 year ro agi wo seng je major agreement khaibro chini population besuk tabuk chini population besuk jung omorono kuthukka wansokane seng saimono seng bo obostha to jung chini seng hunlayo chini 144 jon raja sai thanga chini o ha chini hunai फियाबो ताबुक जे प्रेजेन्ट ओंखाय जों लुगै दङ जे चिनि हानि बागै जों रेन लाइट जों बुइनो मा सानो चिनि कक थाइनो जों सैनानै बागै जों बुइनो मा सानो जों अरनो बुजिनानो जों ब अबस्थायाव दं चिनि पलिटिकल राइट गरै अबनो जों वानसुना नांगौ जों आगिव अरै फरायताङै खायजागा बुनि चुकिलिबाय बुनि तुइदुल थानि
हिमाबाय आबोनि बागै आं कयनो मुचुंगो चिनि सारा त्रिपुरा हास्टेनि सिग्ला रंनो थानचो फाइदि मथासांदि चिनि थिनांनि बागै भविष्यतनि बागै निनि आनि जेनेरेशननि बागै जों गाहाम खायनायनि बागै जों अबनो मावान सुनाय नना आं खासिं बसावो दाबु बसावो आगि बोसोक दंमानि ताक बोसोक दंमानि अर वान सुगायनो जों ताइ कुनु आसे एक्सप्लेन खाय साना नाया हायता अबन बागै आं अबनो कयनाय चिनि जत त्रिपुरा सा सुदु युथ सिमिया अकरा हंतुं चराय हंतुं जों वान सुना नांगौ आगि जे राजबंशनि आमलो जों बोसोक दंमानि बोसोक गलगै थागा आबोनि बागै दाबु हायनो हाय चिनि महाराज जतन खाजुसा महाराज ताइसा किफिलि फायो ताबु जोंनो तिसाना बागै अबन बागै जों जतननो ताबु मावा सुनाय बनो लगिरिवै चिनि थैनां गाहाम पहरजों फायमाना बागै आं अबनो जतननो कयो Reported by Nelson and Boyer from Simna, Chini, Khorang.